Om Swastiastu, walit-alit sareng sami. Punapi gatra kacenduk malih sareng Ibu Yustika, ring rahinane mangkin, Ibu pacang matarang indik materi pidarto mebasa Bali. Nggih, ngiring piar saya. Saneka pertama, pidarto basa Bali. Pengertian pidarto. Enten tata cara sajroning maktayang pidarto. Saneka kaping 3 wenten tata cara sajroning makarya pidarto. Kaping 4 wenten agem-ageman utawi tetikesan mapidarto. Saneka kaping 5 wenten luwih bebaosan pidarto. Nggih, mungkin Ibu jelasang indik materi saneka pertama. Pengertian pidarto. Pidarto inggih punika daging pikayunan saneka wedar ring ajeng anak sareng akeh sane matetujon mangda indik napi saneka wedar punika benjang presida kalaksanayan. Tata cara sajroning maktayang pidarto. Saneka pertama, pidarto dadakan utawi impromptu. Inggih punika pidarto saneka wedar sangkaning dadakan utawi nenten madasar antuk pangrencana lan nenten nganggen teks. Saneka kaping kalih, nguwacen pidarto manuskrip. Inggih punika pidarto saneka wedar sangkaning sampun kasiagayang teksnyane. Saneka kaping 3, pidarto saneka waktayang nganggen teks utawi reringkesan teks sekadi skema nika kawastanen ekstempor. Saneka kaping 4, pidarto saneka apalang nika kawastanen memoriter. Inggih punika pidarto sanes sampun kaparidap-dabang tur karencanayang ring sajroning pacang mapidarto sang sane mapidarto nenten nganggen teks. Tata cara sajroning makarya pidarto. Saneka pertama, patut wenten murda utawi judul. Kaping kalih wenten pemahbah utawi pembuka. Ring pemahbah punika patut kadagingin indik puja pengastungkara utawi panganjali umat. Wus punika wenten rasa angayu bagya utawi kata pengantar. Wenten matur suksema nika sane patut kadagingin ring pemahbah. Sane selanturnyane manut ring daging utawi isi pidato. Isi pidato punika patut medaging tujuan pidarto. Selanturnyane nganutin sesuai tema. Kinten nggih. Mangda daging pidato punika nutin daging tema nenten je ngambil saking tiosan. Selanturnyane wenten pamuput utawi penyinep. Ring pamuput patut medaging matur suksema ngenenin indik uratian sang sane mirengan. Kinten nggih. Selanturnyane wenten nunas pengampura duaning sampun mirengan pidarto punika. Terus punika wenten nyutetang utawi nyimpulang daging pidarto. Saneka kaping 4 wenten penyinep antuk para mesanti utawi salam penutup. Agem utawi tetikesan mapidarto. Saneka pertama,
Wicara. Wicara inggih punika kawegedan ngolah topik utawi tema. Kaping kalih wirase. Wirase inggih punika vokal utawi intonasi suara sane presiden nudut kayun sang sane mirengan. Sane kaping 3 wirase inggih punika kawegadan maktayang pidato antuk rasa mangda nenten sakadi anak ngapalang. Sane kaping 4 wonten wiraga. Wiraga inggih punika semita utawi laras sane wonten ring sang sane maktayang. Sane kaping 5 wonten wasata. Inggih punika nyobiahang pidato antuk pikayunan sane manut ring wiraga. Bebaosan saluwir pidarta. Saneka pertama, Dharma Wacana. Dharma Wacana inggih punika bebaosan pidarta sane kaudar majeng anak sareng akeh sane madaging indik sastra agama. Sane kaping kalih, Sambrama Wacana. Inggih punika bebaosan pidarta sane kaudar pinaka penyanggra tamiu sajroning upacara adat utawi agama. Kaping 3, Dharma Tula. Inggih punika paruman utawi publik bagan sekadi diskusi. Sane kaping 4, Widya Tula. Inggih punika publik bagan saindem daging sane madaging indik untang-untang kawruhan utawi ilmu pengetahuan. Sane kaping 5, Dharma Swaka inggih punika bebaosan pidarta sane medaging indik wonten sane jagi kaswakayang. Sane kaping 4, Atur Piuning. Inggih punika bebaosan sane medaging basa alus sane nguningayang kawontenan karya sane jagi kalaksanaya. Inggih wantah asa punika sane sampun presida aturang Ibu. Mak sumangdene napi sane sampun katlatarang punika maduwe pekenoh ring alit-alit sane mirengan. Nggih wantah asa punika Om Santi 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 Om.